Odredimo prvo formulu za kvadrat zbira. Da vidimo koliko je 2x plus 1 pa na kvadrat. Znamo da je kvadrat u stvari množenje nekog broja ili izraza samim sobom. Kada to primenimo, dobijemo da je ovaj izraz jednak. 2x plus 1 puta 2x plus 1. Naučili smo da množimo binome. Nakon primjenjivanja pravila za množenje dva binoma, dobijemo da je ovo jednako. 4x na kvadrat plus 2x plus 2x plus 1. Kada sredimo polinom, dobijemo 4x na kvadrat plus 4x plus 1. Uradimo još jedan primjer. 3x plus 2 pa na kvadrat jednako je 3x plus 2 puta 3x plus 2. Nakon množenja dobijemo 9x na kvadrat plus 6x plus 6x plus 4. Neophodno je srediti ovaj polinom i nakon sređivanja dobijemo rezultat. 9x na kvadrat plus 12x plus 4. Možemo izvesti formulu za kvadrat zbira. Dakle, a plus b pa na kvadrat je jednako a na kvadrat plus 2a puta b plus b na kvadrat. Hajde da proverimo da li se ova formula slaže sa našim primjerom. Zaista ovaj član 4x na kvadrat odgovara kvadriranju prvog člana u zagradi. Dakle, 2x pa na kvadrat zaista je jednako 4x na kvadrat. Drugi član 4x zaista je dobijen tako što smo sa 2 pomnožili 2x i 1. Dakle, 2 puta 2x puta 1 zaista je 4x. I treći član, ako pogledamo zagradu, drugi član u zagradi je zaista 1. 1 na kvadrat je 1. Dakle, ovo je formula za izračunavanje kvadrata zbira. Ovo je jedna od formula za skraćeno množenje. A plus b pa na kvadrat jednako je a na kvadrat plus 2 puta a puta b plus b na kvadrat. Pogledajmo malo ovaj srednji član dobijenog trinoma, dakle 2 puta a puta b. On može da nam kaže sljedeće. Da nikada ne možemo da izjednačimo izraz a plus b na kvadrat sa izrazom a na kvadrat plus b na kvadrat. Dakle, a plus b pa na kvadrat jednako je a na kvadrat plus b na kvadrat, ali plus dodatnih 2 puta a puta b. Primenimo formulu u primjeru broj 1. X plus 5 na kvadrat. Prvi član na kvadrat, to je x, dakle dobijemo x na kvadrat. Zatim drugi član, plus 2 puta x puta 5 i plus drugi član na kvadrat, dakle plus 5 na kvadrat. Kada sredimo ovu formulu dobijemo x na kvadrat plus 10x plus 25. Ovo možemo da proverimo množenjem i da vidimo da ćemo zaista dobiti x na kvadrat plus 10x plus 25. Treba zapamtiti da je kvadrat binoma uvek trinom. Za kvadrat razlike važi slična formula. Hajde da je zajedno pronađemo. 2x minus 1 pa na kvadrat. To je jednako 2x minus 1 puta 2x minus 1. Nakon množenja ova dva binoma dobijemo 4x na kvadrat minus 2x i plus 1, a nakon sređivanja ovog polinoma krajnji rezultat, koji je u ovom slučaju 4x na kvadrat minus 4x plus 1. Uradimo to sa sljedećim primjerom. 3x minus 2 pa na kvadrat. Dakle, to je jednako 3x minus 2 puta 3x minus 2. A to je dalje jednako 9x na kvadrat minus 6x i plus 4. Dalje je jednako 9x na kvadrat minus 12x i plus 4. Formula za izračunavanje kvadrata razlike jeste a minus b pa na kvadrat je jednako a na kvadrat minus 2 puta a puta b plus b na kvadrat. Vidimo da se za razliku od formule za kvadrat zbira razlikuje samo u predznaku srednjeg člana. Upravo u ovome.
i zbog toga ne možemo zaključiti da je a minus b na kvadrat jednako a na kvadrat minus b na kvadrat. Vodimo računa o tome da treba da dobijemo trinom. Uradimo zajedno primjer broj 2. Primenimo formulu za kvadrat razlike na sljedeći binom. Dakle, kvadriramo binom x minus 3. Po formuli. To je x na kvadrat minus 2 puta x puta 3 i plus 3 na kvadrat. Nakon sređivanja dobijemo x na kvadrat minus 6x plus 9. Možemo proveriti množenjem i da zaključimo da je kvadrat binoma uvek trinom. Uradimo zajedno zadatak broj 1. Hajde da primenimo formulu na kvadriranje sljedećih binoma. 5a plus 3 pa na kvadrat. Prvi član u zagradi na kvadrat, dakle 5a na kvadrat, plus dvostruki prvi puta drugi član, dakle plus 2 puta 5a puta 3 i plus drugi član na kvadrat plus 3 na kvadrat u ovom slučaju. Nakon sređivanja ovog izraza dobijemo 25a na kvadrat plus 30a plus 9. Sljedeći primjer. 5a minus 3 pa na kvadrat. To je 5a na kvadrat minus 2 puta 5a puta 3 i plus 3 na kvadrat. Dakle, primjenjujemo formulu za kvadrat razlike i dobijemo 25a na kvadrat minus 30a plus 9. Da vidimo šta se dešava u sljedećem primjeru. Podignimo prvi član na kvadrat. Dakle, minus 5a na kvadrat plus 2 puta minus 5a puta 3, jer je sada prvi član minus 5a, plus 3 na kvadrat. Nakon sređivanja ovog izraza imamo konačno rješenje. 25a na kvadrat minus 30a plus 9. I četvrti primjer. Minus 5a na kvadrat minus 2 puta minus 5a puta 3 plus 3 na kvadrat. Nakon sređivanja dobijemo 25a na kvadrat plus 30a plus 9. Pogledajmo kako formulu za kvadrat zbira možemo geometrijski da predstavimo. Evo ga jedan kvadrat. Kvadrat stranice a plus b. Hajde da ga izdelimo upravo ovako. Dakle, izdelili smo ga na 2 kvadrata i 2 pravougaonika. Jedan kvadrat ima stranicu a, a drugi kvadrat ima stranicu b. I pravougaonici koji se tom prilikom i tom podelom dobijaju. Površina ovog kvadrata jednaka je dužini njegove stranice pa na kvadrat. Dakle, u ovom našem primjeru a plus b pa na kvadrat. Vidimo da je ovaj naš kvadrat sastavljen iz 4 površine. Saberimo te 4 površine i dobit ćemo površinu cijelog kvadrata. Dakle, a plus b pa na kvadrat je jednako. Imamo prvo površinu ovog kvadrata, to je a na kvadrat, plus površina ovog pravougaonika, dakle plus ab, i plus još jedno ab, pošto su oba pravougaonika istih stranica, i plus još površinu ovog preostalog dela, što je kvadrat stranice b. Dakle, dobili smo da je površina početnog kvadrata jednaka zbiru ovih obojenih površina. Dakle, a plus b pa na kvadrat jednako je a na kvadrat plus ab plus još jedno ab plus b na kvadrat. Kada to sredimo, dobijemo da je a plus b na kvadrat jednako a na kvadrat plus 2ab plus b na kvadrat. I dobili smo formulu za kvadrat zbira. Slično možemo geometrijski pokazati i formulu za kvadrat razlike. Zadatak 2. Da proverimo istinitost narednih tvrđenja. X minus y na kvadrat jednako je y minus x pa na kvadrat. X minus y na kvadrat je po formuli jednako x na kvadrat minus 2xy
plus y na kvadrat. Y minus x na kvadrat je jednako y na kvadrat minus 2yx plus x na kvadrat. Ako primenimo komutativnost za množenje i komutativnost za sabiranje, možemo da vidimo da su ova dva izraza potpuno jednaka. Dakle, ovaj iskaz, odnosno ovo tvrđenje je istinito. Primjer 2. 2x plus 2y pa na kvadrat jednako 2 puta x plus y pa na kvadrat. 2x plus 2y na kvadrat po formuli je jednako 2x na kvadrat plus 2 puta 2x puta 2y plus 2y na kvadrat. Nakon sređivanja dobijemo 4x na kvadrat plus 8xy plus 4y na kvadrat. Proverimo desnu stranu jednakosti. 2 puta x plus y na kvadrat. To je jednako 2 puta, pa razvijemo formulom za kvadrat binoma ovaj x plus y na kvadrat. Dakle, 2 puta u zagradi x na kvadrat plus 2xy plus y na kvadrat. A to je dalje jednako 2x na kvadrat plus 4xy plus 2y na kvadrat. Vidimo da tvrđenje nije istinito jer ova dva polinoma nisu jednaka. Zadatak broj 3. Dati trinom napiši kao kvadrat odgovarajućeg binoma. Dat je trinom x na kvadrat plus 2x plus 1. Primetimo da su x na kvadrat i 1 kvadratni članovi tog trinoma. Dakle, upravo ovaj srednji član 2x treba da bude 2 puta prvi član puta drugi. Hajde da proverimo da li je to tako. Dakle, kada bi x na kvadrat i 1 bili kvadratni članovi, onda bismo dobili srednji trinom 2 puta x puta 1. U tom slučaju ovaj trinom bio bi kvadrat sljedećeg binoma. Dakle, x plus 1 pa na kvadrat. Možemo da primetimo da je 2 puta x puta 1 u stvari 2x i da to odgovara našem srednjem članu zadatog trinoma. Možemo da zaključimo, dakle, da je rješenje x plus 1 na kvadrat. Dakle, zadati trinom x na kvadrat plus 2x plus 1 u stvari je x plus 1 pa na kvadrat. Primjer broj 2. 4/9 x na kvadrat minus 2/9 x plus 1/36. Primetimo da su 4/9 x na kvadrat i 1/36 u stvari kvadratni članovi. Dakle, 2/3 puta x pa na kvadrat i 1/6 pa na kvadrat. U tom slučaju srednji član trinoma bi bio minus 2 puta 2/3 x puta 1/6. Dobijemo sljedeće. Da je ovo 2/3 x minus 1/6 pa na kvadrat. Uporedimo srednje članove trinoma. Zaista je minus 2 puta 2/3 x puta 1/6 isto što i minus 2/9 x, što je zadato u našem trinomu. Pa možemo zaključiti da je zadati trinom jednak 2/3 x minus 1/6 pa na kvadrat. Zadatak broj 4. Odredi vrednost koju treba upisati u kvadrat tako da trinom bude kvadrat binoma. Imamo dakle dati trinom. Šta staviti u kvadrat? Vidimo da je 9 isto što i 3 na kvadrat. Odgovara nam kvadratnom članu. U tom slučaju 12x će predstavljati onaj srednji član trinoma. Dakle, 2 puta 3 puta 2x. Možemo ga tako razložiti. I primetimo da bi onda u tom slučaju prvi član trinoma bio 2x pa na kvadrat. Dakle, potrebno je na kvadrat podići 2x. U kvadratu nedostaje dakle 2 na kvadrat, odnosno 4. Drugi primjer. 4x na kvadrat minus prazan prostor puta x plus 1. Primetimo da je 4x na kvadrat 2x na kvadrat, a 1 je naravno 1 na kvadrat. Hajde da izvedemo dvostruki prvi puta drugi član formule. Dakle, u ovom slučaju to bi bilo minus
2 puta 2x puta 1. Vidimo da je koeficijent ovog srednjeg člana u stvari minus 4 i zaključujemo da u kvadrat treba upisati 4.